Oh, shocking. No way. Croeso i gyfyrddin gyda fi, Dan a Gareth i No Way, a challenge gynta, Edrych. Croeso i No Way! Y sioe ble mae'r person cynta i weiddi No Way yw'r collwr. Beth am sbaiso fe lan, boys, na cwbl o challenges. Reit, her gyntaf, ordro bwyd, yn gallu mynd i fyny at lefel 4 ar y hen machine, a peidio dangos unrhyw bwyd. Haha, challenge accepted, can't wait. Oh, bloody hell, be gentle with me, Dan. Oh, hiya. Can we have 2 lots of the frickin' chicken, please? Yeah, fries would be amazing. Can we have avocado with both as well, please? Yeah, that'd be amazing. Anything else? Any drinks? Any coffee up? I'll have a Coke, please. I can have a white coffee as well, please. Yeah, no problem. Yeah, that's perfect. Thank you very much. Oh, I'm sorry. Oh. How level is Steve on that? Steve Pim. Mae da ni cheater, ma boys. Ding, ding! Reit y twat. Dan boy, tro ti sy'n nesa. So di di pigo envelope arall allan. A gwn ni weld beth sgen ti'n neud. Amser am amlen arall. Fydd i tafarn o drop 8. Lan i level 7. Level 7. Oh, I don't like it. Ti'n edrych ymlaen o son? Wow, Dan, lle ti'n mynd? Lle mae o? Be? Remote control. Tit. For fuck's sakes. Go fi tro ma. Go easy on me. Ti'n barod am hwn, boi? Revenge is sweet. Wait e. Peint bach yma. Os gwelwch na. Beth sy'n bod? Can't take the heat. Sa'n gwybod. Hello. Yeah, can I just drink, please? Can I cael amster, please? A peint amster. Amster? A na i gymryd peint amser hefyd. Yeah. Diolch yn fawr. Doi amster hefyd. O, digon, ie, siwr o, ie, diolch. No, amster, iawn. Just doi peint na, please. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. I lost count. Dwi'n yn siŵr faint i siŵr yma. Diolch yn fawr iawn, thank you. Fucking hell, Gareth. Barod am un bach arall, boys? Oh, bloody hell. Na. Get di fucking... Dwm. Get di hwn. Dos di. Cam yr un glas. Na, yr un glas. Her nesa. Iawn, oce. Mae'n gorfod o hynny. Cerdded rownd y ddernen. All the way up. Level 9. Level 9. Right, oce. Yr un gyntaf gweud no way, sydd yn colli. Dan na. Pwy sy'n cael remote? Cwestiwn da. Oh, shit. Bant â ni am hwyl ysbri. Oh, shit! Shit, hwnna, coes fewn. Okay. Can we just ease into it, please? Level 2. Level 3. Oh, okay. Okay. Level 4. Okay. Ti'n barod na? Level 5. Level 6. Level 7. Level... No way. Ooh, too bad. Don't want fucking pwrs fi'n cael doni. Fatio fe, fi'n fach mwna wedi blwyddyn Benny. A fi hefyd, sut ti'n teimlo ar ôl hwnna? Shit. O'n i gorfod dweud no way, i ddweud y gwir. Agos, o'n i bron o gweud hefyd. Sorry, ond... Anyway. Hey, fingers crossed fi ddim agor y challenges. A fi hefyd. Tan tro nesa, cadwch yn saff.